singakafundi. Okay, asiqale sifunde. Uvesi 1 uthi, ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakholodayo, kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozidla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Cela sikhuleke. Baba, egameni likaJesu Kristu, nasekuseni Nkosi, silapha phambi kwakho, uNkulunkulu wethu, sizolalela izwi lakho. Ngiyathoba uNkulunkulu wami, ngiyacela ukuba Nkosi ukhulume ngaleli zwi, usebenzise Nkosi lomzimba. Ngiyacela Nkosi ungifihle emaphikweni akho, kubonakale Nkosi wena umile phambi kwabantwana bakho, ukhuluma wena hayi mina. Ngiyacela ngegama likaJesu, thulisa yonke umoya Nkosi engaphazamisa ukukhuluma kwakho namhlanje. Ngiyacela uNkulunkulu wethu, sisize sihlale kuwe singasuki ngezikhathi zonke zokuphila kwethu. Ngiyabonga egameni likaJesu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Kunale ndaba-ke bazalwane siyifundayo namhlanje. Ngiyazi ukuthi indaba abantu abaningi abayaziyo, kodwa nje uNkulunkulu uthe angeke ngikhulume ngayo, ngibavuselele abantwana bakhe bakhumbule ukuthi yena yini ayifunayo kumuntu amdalile. Le ndaba ngithe mangibuka iy'hloko zayo ziningi ey'khona. Enginaso nje ngithe mangiyasibheka la esithi sondle ngomthetho kaJehova. Isihloko engiyinike sona-ke le ndatshana le, ukuthi wonke umuntu kuningi uNkulunkulu akukhulumayo akumele akuthathe akusebenzise okuzomsiza ekuphileni kwakhe. Lithi-ke izwi, ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi. Abantu ababi yilabantu laba abangamfuni uNkulunkulu, abathanda ukuthi uma uwumuntu uphila bekudukise endleleni, uthi uyakhuluma ngoNkulunkulu bekuphikise ngaye. Babi labo bantu. Uthi uNkulunkulu ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi. Abantu abaningi benza izinto ezimbi. Abanye bazenza ngoba beyibukela kwabanye abantu, abanye bazenza ngoba betshebe abanye abantu ukuthi abazenze. Umuntu kodwa loNkulunkulu, nomaziyo uNkulunkulu, kumele aqaphele ukuthi uhamba nobani, ukhuluma nobani, ngendlela yakho ulalela ini. Kuvamile ukuthi kube izingane kakhulu esiye sithande singabazali sithi ungahambi nalo yamfana noma nale ntombazana ngoba iwukuthi. Uyazi ngithola isimanga ukuthi uma ukhula unabangani abangalungile, uma ungazange umamukele Jesu njengenkosi nomsindisi empilweni yakho, noma usubaba uyabathola abantu abanjalo. Bazokutshela ukuthi unkosikazi wakho ufuna ungamvumeli ukuthi akhulume izwi kuwena.
ukutshela ngani ngezinto zasemzini wakho ukuthi wena baba unkosikazi wakho ungamvumeli kube uyena ogcinayo makukhuluma. Mina ngithi qaphela ukuthi baba nikhuluma ngani nonkosikazi wakho. Uma kulungile nikhuluma ngakho nikeza ithuba aveze wakho umbono ukuze umuzi wenu uzohlala right. Ngoba obaba lento eyisho obaba babo noma omkhulu babo ngaphambilini. Umuntu wesifazane uma ebheda abofuna umunye ngaphandle akukuhle lokho bazalwane, akukuhle lokho. Hlala phansi nonkosikazi nibonisane. Uma ubona ukuthi akulungi zama ukuthola indlela ukuthi uthole umuntu omethembayo omaziyo ukuthi akazama ukuthi akhulume nani ninobabili. Mhlawumbe uNkulunkulu uzowenza umsebenzi. Bese niza omama babahlupha obaba. Bayakhohlwa ukuthi basuke emakhaya kubo bazogana. Bacabanga ukuthi imizi yabo ibona abashaya isicathulo. Cha, uba mayesakhona wena ingane baba. Uma bangeke ethi mama angiyithandi lento yokuthi ukuthi empeni azi kahle ukuthi awuyenzi. Uyisho ngoba vele usuqalile yenza. Omama bayabathanda abangani abazobakhohlisa. Bebatshela ukuthi hayi ukuze into ihambe kahle thatha nako. Yekela ukuthatha izinto eziphathekayo umama uthi wena usikhala. Ngeke lokhu uyalibhekisa. Thatha uJesu. Uyena ozokwenza ikhaya lakho liphile libe yikhaya. Musa uhlukumeza ubaba ekhaya. Ingane iBhayibheli lithi ubaba uyinhloko nje. Ngoba ukulimala kwekhaya kuqala kubaba. Ngakho-ke asigwemeni abangani abasidukisayo, abangani abafuna sihambe siyojayiva, abangani abafuna sihambe siyobhiyoza. Ingane oyikhulisayo ucabanga ukuthi uyazi ukuthi ingane ibukela kumama sonke isikhathi. Kakhulukazi le ntombazana. Le nto yenzayo ekhaya yamama uyenze emndenini wakho noma kubaba wasekhaya. Yilena ezokwenziwa ingane yakho noma isikhulile. Futhi kungenzeka yona iyenze idlulele. Uzothi nini? Lithi iBhayibheli elinye ilanga ububi baboyise behlela kubantwana nasesizukulwaneni. Okusho ukuthi lokho lokwenzayo wena kuzokwehlela ey'nganeni zakho, kuzophindaphindwa kuzona zikwenze zedlulele. Ngeke ngimangale uma lezi ngane esezithiwa amagama ezingahlala emakhaya ethiwa amaphara. Into ziyibuka ekhaya yenzeka. Kwabathi babeyalungisa lutho umama waMphikisi, wabathi babeyalungisa umama waMphikisi. Namhlanje ibizwa ngamaphara. Kusho ukuthi wena mama enganeni uyini? Uhamba ngeluleko zababa, ufuna nengane yenze njalo. Kuzoba buhlungu uma seyenza njengalokho wena wenza. Ngakho-ke ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababa.
ey'nganeni zethu kuningi okurongo esikwenzayo. Zenza izinto ey'ningi kabi, ziyabheka, ziyahleba, ziqamba amanga, zishaya ezinye iy'ngane, ziyantshontsha. Kuningi esikwenzayo. Sizoyibuza sithini iy'ngane zethu uma nathi singakaguquki ezenzweni zethu ezimbi? Asiguqukeni ezenzweni zethu ezimbi. Asikhulume ukuphila ey'nganeni zethu ukuze nazo zizophila. Singayisona iy'ngane zethu, kanti indaba elele kuthini singabazali. Sikhuluma ngey'ngane zethu. Kuyaphila yena sikhulumayo noma kubolile. Lithi izwi lenkosi makungaphumi nani lodwa emlonyeni wakho elibolile. Lize lithi ngathi belikazamela ukuthula nabo bonke abantu. Yini esikhulumayo ey'nganeni zethu iyaphila noma ibolile? Yingakho iy'ngane zethu ihamba ney'ngane ezingalungile. Kwaze kwabekiswa ngelinye ilanga kwathiwa ijuba likwazi ukuhamba nenkonjane. Lihamba namanye amajuba. Kodwa umntwana kaNkulunkulu uyakwazi ukuhamba nabantu abangakholwa, abantu abahamba ebusuku, abantu abatshontshayo. Bayafika laphana kuyaliwa laphana bayakhipha amafoni, bayavidolayiza. Iyahamba leyo video leyo igcwala umhlaba wonke. Ayibone umnikazi wayo. Mhlawumbe oyibonayo khani lona ogcine ehlulekile. Bakhomenta abakhomentayo. Yini abantu ababi abakhomentayo? Ukube ubuhle ngaba ukhomenti ngento embi eyenziwe ngomunye umuntu. Ekugcineni leya ngane ihenge ibulala. Ubani odala ukuthi ife ingane? Ilo video yayisilothatha ividiyo. Qaphelani izinto ey'vidolayizayo ukuthi zinasifundo sini komunye umuntu. Uma singekho isifunda siyiyekeni, faka amafoni ethu emaphaketheni, angeke azabe nenkinga. Ungahamba uvidolayiza izinto ezingenamsebenzi walutho. Libalulekile izwi lenkosi kuwena ngoba umntwana kaNkulunkulu. Ngisho usekhaya, yiba umntwana kaNkulunkulu usekhaya. Awungabe umntwana kaNkulunkulu uma ulandlile inkonzo. Unumber 2 uthi, hayi unumber 2 leyo ola incwadini unumber 2 ngokwenani. Selapha uverse 1. Lithi izwi lenkosi ubusisiwe umuntu ongemi endleleni yezono. Abantu benza izono. Abantu bahamba nabantu abenza izono. Uyaphuma la uyahamba nabantu la ngaphandle mhlawumbe abangani bakho. Mabetshontsha, ngisho ungatshontshile wena. Ngoba uhamba nabo, nawe uyatshontsha. Ngoba uma lo muntu enimtshontshele eyovula ikhesi emaphoyiseni, esethi amaphoyisa athi ubani omcabanga ukuthi uyena owelile. Mhlawumbe vele ubonile uyamazi, uyamkhomba. Uma umkhomba, awuzukhomba yena yedwa lohlotshile, uzobabala bonke labantu. Nawe wathi ungatshontsha, ngeke uthi kukhona usutshontshiwe. Thatha amaphoyisa okuvalela. Uhamba kanjani nabantu ababi? Ufuna-ke eduze kwabantu ababi ungumntwana kaNkulunkulu. Yini ezokusiza lapho? Ngeke usizakala. Iy'ngane zami lapha ziphethe ukudlala, ziyayihlelela. Ngizobabiza ngithi ababe labesho dadethu.
wena usulele hlala kanjani mahlalo izinto izenza njani ziyashisa yikho kona lokho bazalwane lokho akukhuluma ngakho kubhalela lezi liyaqala ukuthi seliyabathinta manje liyabanyakazisa libakhumbuza lezinto abazenza amabengeke enkonzweni kuyakhulunywa bayahleka lalelani bantu bami lalelani uNkulunkulu uma ucabanga ukuthi uhlakaniphile ukudlula yena uzokuveza ukuthi wena unjani bese kuba buhlungu izwi lithi ubusisiwe umuntu ongahambi noma umuntu ongene endleleni yezono baningi abantu abenza izono wena uyiqhelelanisa nabantu abanjalo esikoleni iy'ngane ezinye zifundisa ukweba tshotha amapeni tshotha amarula tshotha amakhalkulethi abanye baze bakhiphe ngisho incwadi bethatha ubhaka wonke ibuye ingane ayisenabhaka ukweba lokho akabusisekile umuntu onjalo uqale kusiwe ngoba ukweba kuyisono ubusisiwe umuntu ongahlali enkundleni yabakholodayo igcwenzi-ke lezo bantu abakholodayo abantu abachwenzayo siyahlanganyela nabantu abakholodayo singabazalwane singazi ukuthi laba bantu bakholoda ukwenza kwabo siyahlala nabo sijabule sihlele ithi wamtshela hayi musu kujatshiswa ukuthi umuntu udelela omunye umuntu ngakujabulisi lokho akukho kuhle lento kade ngisho iqala kancane ikhuphuka isibe inkulu omunye azagcine sethatha umphefumulo ngenxa ukuthi udelelwe ngomunye umuntu mhlawumbe akanawo namandla ukuthi angakhuluma naye omunye azafise ngisho ukushaya akanawo ngisho amandla okwenza njalo thina siyahleka ukuthi hayi utshelile esikoleni la iy'ngane ziyakwazi ukukhuluma ngomunye umuntu kabi omunye ziseyikhulu ezimtshele yonke into ayiyo zizeyihlele ngisho isakhiwo somzimba wabo uphume kanjani zihlele kuhle kubo uyayilimaza leyo ngane owenza kuyona ekugcineni izokwenzani izohlala ingasayi esikoleni ngoba ukhulume kabi kuyona uyibeka amabanga indlela uNkulunkulu nje naye ezenzana kungani wena ubona ngathi lokho eyikho akusika ifana nabanye abantu indlela uNkulunkulu uyazi kwenzakalani inkathi wena ngane ekade ukhuluma leyo ekhulumayo kwenye ingane usukhulile ziyabuya lezo zinto seyibuya kuwe manje uthole imvuzo yaleyo wena uyikhulumile kwenye ingane wayikhuluma kabi noma wayihleba wayigcona wakhuluma wonke amagama angalungile angemahle zibuya kuwe ngelinye ilanga leyo ngane uma uNkulunkulu eyisizile uyodibana nayo lapha isinesejari yakho wena kufundelanga ufukanga ndawo ufisa uyakhona usuzofuna ikujova ucabanga ukuthi uzokwenzakalani kuwena uzothi mhla uthi usibanibani ufisa ukuphuma uthi uyaphuma lento ephethe inkinga kakhulu ufuna ukudisha ngifuna ngijova yena futhi owazi lento uzokwenza njani ziba njalo-ke izinto kodwa wena ucabanga ukuthi kuhle ngoba usadelela konke kusemnandi hayi mphathe kahle omunye umuntu khuluma kahle
kahle komunye umuntu musuke umgcona ukuthi unesibongo esingakanani noma unendlebe engakanani hlukana nalokho udalwe uNkulunkulu lo muntu azabe nalento ayiyo uNkulunkulu benesizathu sokuthi kungani amnikeze okungaka yena emzimbeni wakhe abanye baze bagcolele izingane ezimhlophe ngokwebala bayigcone lezo ngane lezo maye uNkulunkulu uyanikana lokunika okungaphezulu kwaleyo ngane kuze kuthiwe hawu ayikaze abe khona umuntu odlela ekhaya bese kuba buhlungu kuwena ukhona ukuthi ngane yala wakwenza lokho wena asinakholodi bazalwane sikholodela abanye abantu sibakhulume kabi sikhuluma izinto engafanele sizisho kubona ngoba badalwanga nguwe badalwe uNkulunkulu ngakho bayadinga nabo ukuphila kulomhlaba ngokuthula nangenjabulo akekho umuntu othi uma ezalwa azazi yena ukuthi uzoba njani akho noyedwa ubona ngoba usukhula nje nawe uthi awubile nje futhi ungazenyezi ngeke uNkulunkulu akunike yona noma ngokunguwe bakho ungazenyezi ziqhenye ngalokho futhi udlule khona ukhonze uNkulunkulu kuphela kuyokusiza lokho ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi ongemi endleleni yezoni ongahlali enkundleni yabakholodayo umuntu obusisiwe onjalo kodwa ongenjalo uphikisana nakho konke okubhaliwe qale kusiwe lowo muntu ngoba akazi kuyomehlela ngakho kusifanele ukuba sihambe ngeziluleko zabahle singahlali endleleni yabakholodayo noma endleleni yezoni umuntu oyisoni nje sisuke eduze kwakhe ngoba vele uzosidukisa abakholodayo sikuyeke ukholwa singakhulumi njengakho akumlungele umntwana kaNkulunkulu ulungele ukuthi akhonze uNkulunkulu kuphela enze kahle endleleni yakhe yokukholwa unamba 2 lapha uthi kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ozidla ngomthetho wakhe imini nobusuku okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova uyathokoza wena ngomthetho kaJehova noma ulapha ngiphoqiwe mhlawumbe uma kuphoqo ubaba uthabela mhlawumbe ubaba uphoqo umama uthabela ingane iphoqo umzali ukuthi bela kuyajabulisa yini uzohlala la ulalele uNkulunkulu ekhuluma ingathi besingakuthokozela ukuzolalela imiyalelo kaNkulunkulu thina ingathi besingalalela sizwe sihambe njengalokhu uNkulunkulu ekhuluma senze njengoba uNkulunkulu eshilo yilokho kuyosinika imqhele kusifanele likhona izwi laphaya kuIsaka uverse 1:10 likhuluma ngayo lento sikhuluma ngayo la lelizwe sibulo lithi ndodana yami uma izoli zibuyela ungavumi kusakhuluma khona lokho esifundile kuthi ndodana uma izoli zibuyela ungavumi bantu ababi wabalaleli izinto abayikhulumayo ngoba vele ziyadukisa
omunye uzothi hayi khuluma nendoda khuluma nawe uqobo khuluma nawe uqobo ngisho ngabe wesifazane wesilisa lisho njalo izwi lenkosi lindodana yami uma izozi uyenga ungavumi Amahubo 26 verse 4 athi angihlali nabantu bamanga angihambelani nezimbulu umntwana kaNkulunkulu osho njalo akahlali nabantu abanjalo umuntu akhulume lokhu kusasa usekhuluma lokhu imbulu leyo abaxoxe nje abantu lokhu ekhuluma nje azenze ngathi yena ungcono kunomunye siyafana sonke singabantwana bakaNkulunkulu ngakho kasiqaphelele ukwenza okubi asenzeni kahle simlalele uNkulunkulu mayekhuluma uyinike ithuba lokuthi ungendle ufunde iBhayibheli ulalele ukuthi uNkulunkulu uthini le ndatana lena nje uma ungayiniki ithuba uyifunde lapha kuverse 1 wehle nayo uphinde uze kuverse 2 Amahubo anezindaba ezimnandi anemkhuleko emihle ingathi besingafunda ukuze sigcwalise emaphaketheni ethu ubone ukuthi yini uNkulunkulu ayifunayo yena wasebenzisa uDavide ukuthi akakhulume lamazwi lawo uDavide azange yaze afihle wakhuluma konke uNkulunkulu athi akakusho thina kwethu ukuthi sithathe sifunde bese silalela senze yilokho kusidingayo thina siphila kulomhlaba Amahubo 119 athi ebusuku ngikhumbula igama lakho Jehova ngigcine umthetho wakho ozidla ngomthetho wakhe imini nobusuku okusho ukuthi umthetho kaJehova akuwona wasemini kuphela nasebusuku ungumthetho kaJehova ufuna nasebusuku ukhumbule ukuthi uJehova uthini ngenzeni lokho abafuni sikushiye phansi ngeke kwasisiza umntwana kaNkulunkulu uthi lapha kuMahubo 199 verse 97 uthi ngiyawuthanda umthetho wakho kangaka usuku lonke ngizidla ngawo umntwana kaNkulunkulu okhuluma lawo mazwi kusifanele nathi siwakhuluma amazwi afana nalawa esiwafundayo uma umntwana kaNkulunkulu ngoba uma ungazenzi lezi zinto lezi uzoba yena umntwana kaNkulunkulu uzofana nabani uzofana nalabantu laba abahamba ngeziluleko zabantu kofika umuntu omubi akhulume akuthandayo kuwena ukuthatha uhambe nakho ngikho baningi abantu esinabo la ngaphandle sidibana nabo uma umntwana kaNkulunkulu uyakwazi ukuhlukanisa ubonke lo impilo ayiphilayo noma ukwenza kwakhe akukhona lokho esifundiswa khona lapha enkonzweni usuyamgwema lo muntu yasuka eduze kwakhe ngoba uzothi ukhuluma naye ugxila ngenkulumo bese uzwe ukuthi ayikhona lo muntu ngidonsela kwenye indawo ngakho asikwazi ukuba nabangani abafana nalabo asikwazi ukuhlala nabantu abanjalo thina singabantwana bakaNkulunkulu okufanele ngaso sonke isikhathi silalele uNkulunkulu ukuthi uthini sihambe ngalokho asiyala ngakho
okungesikho sikiyeke. Kusifanele senze njalo. uNkulunkulu uyasithanda ukuba sibe ngabantwana bakhe. Ngoba luyeza usuku lapho singeke sisasho lutho khona, sekufike isikhathi sokuthi umuntu asuke emhlabeni ahambe. Manje kufanele ukuthi sihlale uNkulunkulu singasuki, sibhekise kuye, yena ongumqalisi nomphelisi wokholo lwethu. Uzawusenzela ububele, asikhumbule uma nathi sizoza kuye isikhathi sithi Nkosi uzosikhumbula. Sasho njalo iselelesi sathi Nkosi uzokukhumbula ebusweni wakho. Esinye noma sasikhuluma ukuthanda kwaso, kepha lesi sathi ukhuluma kanjani ngoba inkosi le. Manje kusifanele-ke nathi singabantwana bakaNkulunkulu siyilalele iy'yalelo kaNkulunkulu ukuthi ithini, sihambe ngazo ukuze sizokwazi ukunqoba endleleni. Indaba yami-ke namhlanje phela laba ngcwele, ngiyafisa nje kakhulu ukuthi ubaba uMvelase angive nathi iculo Nkosi yami ngiyicelela lona. 107 107. Uma esekuculile-ke sizobe sesikhuleka sonke. Kuzothi-ke bese sinika umphathi wohlelo emva kokuba sesikhulekile. Khona i-item engicabanga ukuthi sele ekumele sidlule kuyona. Emva kwalokho sizocela umama uSithole asibongele inkonzo. Emva kwalokho ngisibusiso bese siyahamba. Nkosi usibusiso. Ngiyavuma umangaliso okaKristu. Ngiyavuma umangaliso okaKristu.
waseNazaretha. Baba nasekuseni lesi sikhathi uNkulunkulu wethu sizophambi kobuso bakho sizwile izwi lakho uNkulunkulu wethu. Moya ongcwele siyakhuleka Baba nangalesi sikhathi dwala lethu lokuphila ukuthi lapho esingenzanga khona kahle silizwile izwi lakho liyasilungisa dwala lethu lokuphila. uNkulunkulu wethu ungagcini lapho waze uNkulunkulu wethu wakhumbuza abantwana osibusise ngabo dwala lethu lokuphila. uNkulunkulu wethu siyakhuleka siyacela kuwe mnene amandla onke ukuthi Baba nalapha bengenzanga khona kahle uNkulunkulu sicela ubathethelele dwala lethu lokuphila. Okushilo namhlanje impela siyabona kuyenzeka. uNkulunkulu wethu yathi asikho bahle phambi kwesihlalo sakho sobukhosi. Sihlekile ungafanele sikuhleke dwala lethu lokuphila. Safakaza uNkulunkulu wethu kungafanele. Baba siyabonga ukukhunjuzwa namhlanje ukuthi uNkulunkulu wethu kufanele kumele sizwe kufanele sikuzwe, sikhulume kufanele sikhulume, sibone kufanele sikubone dwala lethu lokuphila. Siyacela ukuthi usikhumbuze njalo nalapho sekwenzeka ukuthi izwi lakho lithini. Izwi lakho uNkulunkulu wethu liyasiqondisa ngoba ukusiqondisa namhlanje. Siyabonga uNkulunkulu wethu impela usuku nosuku usuku nakho osibekele khona. Siyabonga uNkulunkulu wethu qhubeka njalo dwala lethu lokuphila ukusiphatha nalapho sesihlangene nabantu onhlobonhlobo zabo uNkulunkulu wethu sisuka uNkulunkulu wethu ey'ndaweni ezahlukene. Xaba nemphefumulo yethu dwala lethu lokuphila, xaba nemizimba yethu, xaba nomoya wethu dwala lethu lokuphila. Umvuso umntwana ongaphakathi kithi uNkulunkulu wethu nangalesi sikhathi siyababeka dwala lethu abantwana ukuthi moya ongcwele mabaphathwe nguwe uNkulunkulu wethu nakuzo iy'kole abakuzo dwala lethu lokuphila ngoba impela iqiniso lithi asisoze sayiphathela bona ngezethu izandla kepha uNkulunkulu wena wedwa okwaziyo ukubaphatha phinde bakuphathe nathi dwala lethu lokuphila. Sikuzwile izwi lakho uNkulunkulu wethu siyabonga impela izibongo zikufanele wena wedwa udumo lungolwakho uNkulunkulu wethu. Elithi izwi lakho impela umhlaba uNkulunkulu wethu nezulu kuyimisebenzi yezandla zakho dwala lethu lokuphila. Sidale kabusha nakulusuku lwanamhlanje ngezwi lakho uNkulunkulu wethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga moya ongcwele, siyabonga dwala lethu eliphilileyo wena umili ngonaphakade. Siyabonga nangalesi sikhathi udumo lukufanele in Jesus mighty name uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi.